प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे समनि एमएलए बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ इउपिपिएल नागारना बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय। मा जागोन प्रमोद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि इउपिपिएल हान्जानि अबस्थाया? सानफा एफा नागारदों आरो नागारदों। मानो नागारखो मनरन्जन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोखौ? मानो लाखिनो हायाखिसै प्रमोद बर'आ मनरन्जन ब्रह्मखौ इउपिपिएल दोलोआव? मा इउपिपिएल दोलोआ जोबलांनो बारा गोबाव सम गैला नामा? प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मनरन्जन ब्रह्मआ थांनाय एमएलए बिसायख'थिनि 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधान सभायाव एमएलएनि बिजाथि महरै गेलेदोंमोन। नाथाय बिपिएफनि बिजाथिजों जेननांदोंमोन मनरन्जन ब्रह्मआ। प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ नागारना बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमहैयो। মই যোগদান কৰিছে অশোক সিংহা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বহুত আনন্দিত আৰু আগামী দিনত মই নিশ্চয় আমাৰ মাননীয় আসামৰ CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মোক নিশ্চয় টিকেটো দিব। দিলীপ শইকীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতেও দিব। মই এইটো আশাবাদী আৰু আগন্তুক দিনত মই জয়লাভ হ'ব এইটো মোৰ মনৰ একদম মানে ক্লিয়াৰ। এইটো কাৰণে মই আজি বেছি দীঘলীয়া নকওঁ। এইটো থেংক ইউ।